ADVP Amen Pen Kiruni Along Kachaparoka Inut Mozadarapan Tangka Kehang Kapawai A Hawar Kehat Along Ta AASAA Atum Sonpli Akemang Aputak Kachisong Kasa Patu Aklamalong Basketball Kapatu Akejoy Pen Seke Kipi Kapajut Kardong Pini Adaba Birta Long Penny Liberta Thanbam Hisami Bhamilinderon Pi Non Arjikta Birtangton Pen Habaipur Amozadar Komol Intiaphan ADVP Amen Pen Sadyandra Chauhan Pen Prodip Singh Lapen Ari Sang Hotum Ahem Damsi Kether Ke Hapen Tangka Sikalakphok Kehang Padupon Nijankar B Anglong Kaparlo Mailu Police Outpost Angkang Habaipur Amozadar Komol Intipen Alangilong Kacherabdun Abangpu Abarim nominated MAC Devi Prasad Upaidhai Atumahayam Along ADVP Amen Pen Bang Potrok Abangpu Atum Income Certificate Hangdam Lo Lapen Bangso Income Certificate Ta Long Lo Bonta Tangka Alampen Kachebohong Lo Kevar Tekang Meheno Kangton Kangchi Tekang Lapen Hem Ang Hapsitame Theng Tekang Si Penang An Cheparoka Tekang Lo La Anchotakalisi Alangitun Kiruni Police Station along ADVP Alopen Mate Writing Pad Pen Mozadar Komol Inti Pen Devi Prasad Upaidhai Atumaphan Lamhoi Tame Pidam Detlo Laso Api Chepang Sam Amai Tame Batai Kithom An Ingnipon Lo Bonta Bangso Ahut Sadyandra Chauhan Prodip Singh Lapen Ari Sang Hotum Tangka Kehang Kapawai Akajok Mozadar Komol Inti Pen Devi Prasad Atum Anticipatory Bell Aphan Cheklem Nangkoklo Anticipatory Bell Long Dead Api ADVP Amen Pen Sadyandra Chauhan Pen Prodip Singh Atum Kether Kehap Kedokok Ajoini Sai Jogje Mozadar Komol Inti Ahin Benta Milo Police Outpost along Lamhoi Inangkoklo Sadyandra Chauhan Ahem Ke Khurini Towar Krongpli Kachetok along Lapen Prodip Singh Ahem Ke Purana Basti along Pusi Pangthekpon Alang Litumaphan Case number 147 2020 U/S 484 294 427 387 34 IPC Aron Atenken Pawur Ponlo Pusi Chinidun আৰু যেহেতুকে এজন মানুহ ডংকা যাবলৈ হলে হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিবলগীয়া আহা যোৱা ঘৰৰ খৰচ কিন্তু তুমি ঘৰত আহি পাই গৈছা এটো কোনো মেজৰ কথা নহয় 50-100 টকা কোনো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে তেওঁলোকে প্ৰিন্টিংও কৰিছে এইবিলাক কৰিছে কাউন্সিলেটো তেওঁলোকক নিদিয়ে গতিকে তোমালোকে খং কৰি লাভ নাই আজি মজদাটো হস্পিটালত গৈছে গতিকে মজদাহে কালে ৰাতিপুৱা আহিবা আমি মজদাৰ ডিসকাস কৰি পেলাই আমি হেতু মীমাংসা কৰিম In the meantime, the local खूब लुस्तुल कोले मोर बेरत ऐटू ये कोले कागज मन लोगों से लेटू कागजों टानीले जितु इनकम सर्टिफिकेट जितु टानीले सातो पाइधा आमा खोहाय कुरिसे এই खोहाय কৰা মাজত তেতিয়া মই নাছিলো লগত তেতিয়া হে দিনাখন এই এবিপি লৰা হয় নে নহয় কিন্তু তাত এবিপি লৰা বুলি আখিল বিধা ভাৰতী পৰিষদ 16 তাৰিখ কেছ দিয়াৰ পিছত আমি হে কেছটো মানে মীমাংসাৰ কাৰণে আমি গৈছিলো খেৰনি চাৰলে আমাক মাতিছিলো তেতিয়া গৈছো টেবুল টকত বহিছো মোৰ লগত জহিৰ চৌহান আছে তাৰ পিছত কেজন মানুহ আছে তেতিয়া টেবুল টক কৰা সময়তে তেতিয়া মানে ছমাহৰ হিচাপ নিকাচ দিব লাগিব ৰেভিনিউ কালেকচনত আমাক দিব লাগিব এইটো যে সতেন্দ্ৰ চৌহান আৰু প্ৰদীপ সিং Halapu ADVP National Executive Council member Binut Terang Ahin Pen Laso Apthak Pherangke Athengno Lamklar Kipipon Atengke ADVP Kheruni Aropen Banghini Klembangatum Tangka Kehang Pu Alam Nangke Klang Along Nilitum ADVP Ahin Pen Pinrem Lola Pen Hala Banghini Klembangatum ADVP Amen Pen Kupi Aphantong Lapuson Asai Keklem Loni Nilitum Chinine Sitame ADVP Ahin Pen Ketarlip Padoponji অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ তৰফৰ পৰা আমি উচিত তদন্ত দাবী জনাইছো গটিকে হেই দুজনে তাত 5 লাখ ধন দাবী কৰিছে বুলি উত্থাপিত হৈছে কিন্তু আমাৰ নিউজ চেনেল সকলে হেই কথাটো ভালকে গুৰুত্ব দি পেলাই সম্প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো গটিকে আমি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বাৰে বাৰে আমি জনাব বিচাৰিছো
Lason thak si ADVP West Karbi Anglong District aro Convener Budbor Be Kapachini Atenki Kiruni along Inut Amozadar Aphan Lamhoi Kipi Puabanki Nilitumta Thangta Chini Dunde Lapen Nang Kapachini Puta Ave Lasi Laso along Nilitum Abaya Visitame ADVP Amen Pen Alangitum Lapuson Asai Kichoklema Banki Nilitum ADVP Ahin Pen Kangsai Paduponji Lapen Song Ahin Pen Pusitame Alanglitum Aphan Kesorpon Atenglo Pusi Perangi Atenglo Pachini Pon Responsibility নাই আমি নাজানো গতিকে মই ক'ব খুজো যে তেনেকুৱা এভিভিপি আমাৰ সংগঠনৰ নামত তেখেতসকলে যি কাণ্ড কৰিছে যি ভুল কৰিছে তাৰ একচন আমি আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় হেৰি কৰিম একচন লম Kiruni Pen Mohanteron Karbi Anglong Live Sonpli Akemanga Puthak MLA Kilik Aprang Jongsi Nangpachun Pipe Pulote BJP Aphan Vote Jogje Pusi Ghonta Hini Kachesonga Sai Kedengahut Kether Padopon AASAA Howard Kehat Aro Patir Piponsi Kedantang Prebuthai Inkora Isi Ani Sonpli Akemanga Puthak Howard Kehat along Ghonta Hini Aparman Kachesonga Sai Dengpon Bangso Kachesonga Hut AASAA Hawar Kehat aro Amadhu Jiten Patel Pen Chunbang Dongku Munda Atun Keja Ponlin Bangso Kachesonga Hut Sonpli Akemanga Puthak Sorkar Atun Prabjin Pen Nangkapachun P9G Pusi Kehang Taram Padopon Pen Hawar Kehat arong Sipi Par Ompublo Alangitum Sonpli Akemanga Puthak Lake Adivasi Akhaya Tumapan Prabjin Pen ST Aman Pipon Serak Nangji Assam along Rikedoan Adivasi Akhayapan Longle Apata Pipon Etnangji Saka Chobe Abainong Arnisi along Sika Bharat Humra Phokebra Isi An Pabadnangji Lapen Adivasi Autonomous Satellite Council Nang Piserak Nangji Pusi Kema Padopon Kachesonga Hut AASAA Hawar Kehat Regional Committee Amarthu Jiten Patel Pherangke Athengno Kaningja Atengke Kedamtang BJP Aratchari Asong Assam along Jakong Wangde Aprang Nangkachechak Kedokok Ajoksi Non Abangke Sorkar Wangdet Pen Abangke Non Anta Lahai Nangkachechak Nangpapleng Pipe Det Ajoksi Chesongpo Nangkok Lup Lapen Prabjin Pen Junponte Pulote Non MLA Kilik Abangke BJP along Cherabdun Hedet Popisi Kether Padopon কি আমাৰ আদিবাসী জাতিক জনজাতিকৰণ দিয়া কথা আছিল এসটি সৰকাৰে আজিলৈকে এটো দিয়া নাই আৰু লগতে আমাৰ যেটো লেন পাটা বিলাক প্ৰায় হোৱা নাই তাৰ পিছত যেটো নেকি আমাৰ বাগানৰ হাজৰা 351 টকা সৰকাৰে দিম বুলি ঠগিছে এইটো মানে দিব লাগে লগতে আকৌ যেটো নেকি আমাৰ স্যাটেলাইট কাউন্সিল আদিবাসী স্যাটেলাইট কাউন্সিল দিম বুলি সৰকাৰে ইমান দিন আমাক লালিপপ খুৱাই আছে এইটো হ'ব নালাগে Howard Kehat Pen Harsing Rongki Karbi Anglong Live Kedamtang Preni Bhai Nearcap Arni Pen Pangcheng Ponsi Preni Bhai Inkora Isi Arni An Ruini Aparman Basketball Kapathu Aseke Kipi Pajut Ponlo Basketball Seke Kipi Kapajut Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Aman Pen Chetongdon Manpeng Pen MSc Richard Tokbi Kasa Kongchun Bang Pankaj Teron TDC Chairman Bare Mohan Teso Lapen Penang An Kapathu Ahin RDKP Abang Pubang Piatumta Chetongdon Laso Ahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pensi Ketelezin Captors Basketball Jersey Sitame Ingpu Ponlo Lapen Kapathu Aning Kehang Abang Pubang Piatumaphan Kapathu Anathu Aning Kirung Ponthek Alam Than Pare Tekan Karbi Anglong sports culture ke manje apa? Every consensus kami sports complex indoor and out. Laso fancy itu non volleyball bombo atau bombo. Tapi within this year, laso ningkana mong angton sports complex kami yang kui pan. Dah bang ke headquarter lo, ya long kaprek appears to bang pen. Dak ladak di pulau non di pulau bang ke dah bang ke. La Casa Stadium Karbi Anglong Sport Association a complex abangke dake multi sports complex including swimming pool of international standard gallery doi that all penke indoor type that taken the hydro facility doi
रुइनी अफरमान बांसो सेकेला के नासिर अहमद पेंसी थान पनलो केटेलेजिम रैप्टर्स क्लब अटुम पेन पातिरपी पनसी बास्केटबॉल कापाथु आनिंग के हांग अटुम अफान बांसो आसेके पिपन लुपुटा केटेलेजिम रैप्टर्स क्लब अमायफु कॉमरेड लेक्थे कोंगचुन बांग पांगरी रंग फारला पेन बिदिसार लियोन इंग्लैंड अटुम पेन फेरांके अटुम अफान वाइदाक आलम थे नांगपाचिनी दुन न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलों लाइव Tangte non malom so apor pan dihinamo ington pon iksina. Dihinamo phi puthot bertar jupontu iglona kewanji phai kuni ni phai isi arni upper taradubi borghat along tiwa akhai apindeng sumpot ki phir ke thakatuma phan lapen HSLC lapen HSSLC asadlang angthek kemi tiwa ariso ejangatuma phan karcho ponje phan kachise Tiwa Hampanga Songatum Jasemet All Tiwa Student Union TMT Lapen Tiatum Patir PC Non Kivanji Paikuni Achiklo Nipai Isi Arni Upper Taradubi Borghat Rongkimi Maya Hong Jayalong Rongkang Awai Kangkedo Tiwa Akai Apindeng Sumpot Kipir Ketak Kapchepaduk Abang Pia Tumapan Lapen Kacharli Ahin Aningere Mate HSLC Pen HSSLC Asadlang Angthek Kime Ariso Ijanga Tumapan Ansuse Aningirung Ponthek Japan Karcho Padu Ponji Pusi Patirpi Atumpen Pachini Pon Alanglitum Kapachini Atenke Tiwa Akhayalong Kithurmi Ariso Ejangatum Ansose Kethekere Anatu Aningirung Ponthek Japan Lapen Aningapathe Dun Thek Japan Si Bangso Asai Deng Ponlo Lasi Hala Bangso Arni Radet Kacheto Dun Japan Si Tiwa Mathonlai Tokra Hampanga Song Rapchun Bang Bidheswar Bordolo Kachuningri Padopon ৰংখাং অঞ্চলৰ তিৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট পজিশন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাম লগতে তিৱা মহিলা শিপিনীসকলক সেই অনুষ্ঠানতে আমি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি আশা পালি ৰাখিছো ইয়াৰ লগতে উঠি অহা উদীয়মান শিল্পীসকলক আমি সেই অনুষ্ঠানতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Dipu Kasa Aklamalong GDSA Kapatirpi Tribute Club Angdungkiti Kachapate along Kehaidun United Brothers Football Club Atumaphan CM Tuliram Ronghang Pensi Nong E Pajirdun Karbi Anglong District Ahempi Dipu Karbi Anglong Sport Association Kapathu Aklamalong Greater Dipu Sport Association Atum Patirpi Ponsi Kedamtang Preni Phai Kre Isi Arni Pen Ningkan Surihinira Inkoya Pharman Tributes Club Football Kachepate Pangcheng Ponsi Pini Preni Phai Inkoya Isi Arni Ke Angdung Kiti Kachepate Padoponlo Labangso Angdung Kiti Mesen Pen Kachepate Kecheng Ponlong Jiaphanpura GDSA Atum Kachopapon Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Anparta Kasa Amaipu Tuliram Ronghang Pen Ingpu Pidunsi Angdung Kiti Kachepate along Kachedaipon United Brothers Football Club Tek Chapa Pathu Abang Phuatumaphan Chepachini Ponsi Ingsanjin Pen Kachepate Ponlong Jiaphan Hirjume Pajirdun Angdung Kiti Kachepate along United Brothers Football Club Atum Akele Kithek Kangtang Jet Ajok Tek Chapa Atumaphan Pachitiwar Un Epinsi 7 goal pensi Joy Kepen Chepa Haipondetlo Kasa Akongchun Bang Pankaj Teron Kejapon Nong E Kapajir Amailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MEC Richard Togbi Dipu Municipal Board Chairman Rakro Pen Danglok Penangan Kethekiding Araratunta Chetongdun Mayalong Kehai Anong E CM Tuliram Ronghang Arideng Pen United Brothers Football Club Atumaphan Pajir Ponlo Lasonsi Keremanong E Laki MEC Richard Togbi Pensi Tek Chapa Atumaphan Pajir Ponlo Tributes Club along Player of the Tournament Anong E Tek Chapa Anatupen Inito Awomi Goal Ke Thap Ke Ongnai Anong E United Brothers Pen Jerry Polonte
Bolkene Teknai Anong e United Brothers Pen Sarlin Dogrong Hang Angdung Kiti Kachapate Along Ke Teknai Anong e United Brothers Pen Minglu Wankal Lapen Kapatu Hijan Angbong Kacherangkha Teknai Anong e Laki United Brothers Pen Tenson Iso Atumsi Chepalong Dunno Digonto Teron Report Karbi Anglong Live Tangte pini ada babirta ke lapan si kangton iglo domi thak me arni ke me